Amakuru atugeraho nuko nta murundi uzongera kwemererwa kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yasohoye igihugu cy'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu biteje umutekano muke Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu rutonde ruriho ibihugu bisaga 12 byiganjemo ibyo muri Afurika 4 ndetse n'ibindi bigera muri 8 byo mu Barabu. Hakazaho n'ibindi bihugu bitandukanye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko biteje national security kibazo. Bityo rero umurundi waba icyemezo kizashirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere kwa mbere utaha, bikaba bivuze ko umurundi waba uri mu Burundi afite ibyangombwa cyangwa viza yo kuza muri Amerika yakwibwirije hakiri kare nagundi karaba kambayeho. Ngayo nguko rero Perezida Trump yatoye itegeko rivuga ko banning ibihugu 12 kuba byaza muri Leta Zunze Amerika abaturage babyo basaba viza bakazihabwa cyangwa se bikaba byaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibyo bihugu rero turasangamo urutonde rw'ibihugu nkuko nabibabwiye bisaga 12. Ibyo bihugu harimo Haiti, hakazamo igihugu cya Myanmar, harazamo kandi igihugu cya Eritrea, hakazamo Somalia, hakazamo Guinea Conakry, hakazamo kiri gihugu cyo muri Afurika kitari Guinea Conakry, hakazamo Uburundi. Birumvikana muri Afurika harimo Uburundi ku mwanya wa mbere, Somalia ku mwanya wa kabiri, Eritrea ku mwanya wa gatatu, Sudan ku mwanya wa kane ndetse nako ni 5 ndetse na Guinea Conakry ku mwanya wa 5. Harazamo na Repubulika ya Congo ariyo bita Congo Brazzaville. Ni ibihugu 6 edayeri. Ariko bimwe muri ibyo bihugu byabanizwe bya burundu ku buryo ibyo kuza muri Leta za Amerika abaturage babyo bakwiye kubyibagirwa rwose bikarangira. Ibyo bihugu nkuko mbibabwiye harimo Afghanistan icya mbere, Myanmar icya kabiri, Chad icya gatatu, Repubulika ya Congo itari Congo Kinshasa, Repubulika ya Congo ni Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Urebye muri Afurika urumva harimo ibihugu byinshi cyane, harimo Chad, harimo Repubulika ya Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, harimo Libya, harimo Sudan. Ibyo bihugu ni bingahera. Ibi ni completely nta muntu wemerewe kubivamo guhera ku wa mbere yinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho nyine ngo twabibabwiye Burundi bwo bamwe mu baturage bazishobora kuzahabwa viza, ariko ni ibintu bikomeye cyane kuko twabwira Abarundi ko umurundi waba uri muri East Africa atari ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yibwiriza hakiri kare cyangwa se ahandi hantu hatari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibwiriza hakiri kare. Ngirago muri buka travel ban yabaye mu mwaka muri manda ya mbere ya Trump ko byagenze, abantu baheze ishyanga bahera mu mahanga, induru ziravuga bajya mu nkiko ariko biranga neza. Ibihugu 12 tubabwiye harimo ibindi bihugu bigera ari no 7. Uburundi niho buza, harimo Burundi, hari Cuba, hari Laos, hari Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela. Trump avuga ko ibi bihugu nabyo bibujijwe cy'abaturage babyo batazongera koroherezwa kubona viza cyangwa se gutravelinga ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yabimukira rero na viza biri kuyihuta cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ifite programme cyangwa se iri kugendera kuri programme zo kurwanya bimukira n'imukira muri rusange. Yongeye gutangaza kandi ko abantu bafite green card n'ukuri cya rwose bazayigukuraho, n'abanyeshuri bafite viza zo kwiga n'ukuri cya bazakigukuraho rwose. Ni ngombwa kwitwararika ukagendera ku mategeko. Abo tuvuze muri ibyo bihugu mufite kugeza kwa mbere kuba mwibwirije mwakatishije indege mukaba mwageze muri Amerika. Ni kuvuga ngo abantu bo mu Burundi cyangwa ufite uri umurundi ufite green card cyangwa visa n'ibindi ngo kwibwiriza kugeza kwa mbere ko bageze muri Leta za Amerika. Muri Afurika harimo na Somalia, harimo na Sierra Leone, harimo na Libya, harimo na Eritrea, harimo Sudani. Afurika rero bako yibasiwe cyangwa se harimo ibihugu byinshi byinshi cyane biri kuri uru rutonde. Ibyinshi bikaba biri mu ntambara cyangwa se bikaba harimo akaduruvayo kenshi gashobora guteza umutekano muke Leta za Amerika nk'uko babivuga. Trump yabitangaje nyuma y'uko habaye igitero muri Colorado kivugwa ko ari cy'umwimukira uva muri Egypt
wakoze ibikorwa by'iterabwoba arwanya abayahudi. Trump akavuga ko abantu binjira mu buryo butemewe n'amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahabwa viza bakazakora ibyaha, abo bose bazahita abadeporta byihuse cyane. Ngayo nguko rero twabwire ko amakuru ari gucicikana nyine y'ibiri kuba travel ban. Leta Zunze Ubumwe zikazashizeho travel ban nyine igihugu twegeranye cyane cyo muri East Africa cyangwa se muri karere k'ibiyaga bigari cya hafi y'u Burundi bwashiriho iyi restriction. Abarundi mwese rero pole, ariko kandi niba munafite viza n'afite green card mwibwiriza hakiri kare mwe mwaza kugera muri Amerika mbere yo kwambara, kuko uyu mwanzuro cyangwa iyi travel ban cyangwa se decret ya President Trump izashyirwa mu bikorwa guhera ku munsi wa mbere w'iki cyumweru kigiye kuza. Ubwo no kwibwiza hakiri kare niba udafite gahunda yo kuguma muri Afurika cyangwa kuguma aho wagiye kandi ufite green card cyangwa ufite visa ya Amerika. Ngaho rero nimukomere cyane ku yandi makuru ku bujyanama bwa visa cyangwa ubwimukira uko wasaba ibyangombwa muri Amerika, Burayi, Canada n'ahandi. Muraza no gukurikira inkuru yuko mu gihe waba uri mu nkambi zo muri Afurika ugakurikirana procedure cyangwa wakora inkuru igufasha kwirukansa procedure ya resettlement ku buryo wajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kibazo ugize nk'ibyose bya visa cyangwa se bya green card n'ibindi. Ngaho rero umunsi mwiza, turasubira n'amakuru ya immigration harimo acicikana ku isi yose. Hagati aho mu yandi makuru tubabwire ko perezida wa Zambia yavuze ko abanyaburayi bakwiye kujya basubiza abanyafurika amafaranga yabo mu gihe baprainze bakabima visa. Ntago yumva uburyo umuntu mwima visa ari ugatwara amafaranga ye, n'ibyo bintu n'ubujura. Ni president bisanzwe bivuga n'abaturage basanzwe n'abantu baharanira uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bwo kwisanzura no kugenda aho ushatse nta nkomyi. Ariko president none yafashe mu maboko ye wa Zambia avuga ko abaturage by'umwihariko muri Lusaka basaba visa y'abanyaburayi bakayimwa, bakwiye kujya banasubizwa amafaranga yabo, aho bagakwiye kujya bishyuza ari uko babahaye na visa muri rusange. Aha kuri Red Pill Rwanda na immigration tuributsa ko turi centre y'ubujyanama bwa visa n'ibyangombwa gushaka ibyangombwa i Burayi, Amerika na Canada na za Australia n'ahandi. We twandikire kuri guteranya 4952181063 ubundi tugufashe ku bujyanama wakwifuza byose. Ngaho rero mukomere cyane.